radiyo na televiziyo Umurage ndetse na Umoja Wetu TV ubasha kutubwira ku buzima bw'umwana w'umukobwa hambere ndetse n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa kuri none ahisigeze. Sawa, murakoze cyane. Ku mazina mbere nitwa Mutimuke Gentil Bagigi. Ndi umwarimu hano nyine kuri ino institut secondaire ya Irundu. Hariho institut Irundu hakaba na école primaire, je nkora kuri école primaire. Twakoze sensibilisation kuri no institut Irundu abana b'abakobwa tubasensibiliza, tubabaza ubuzima bwabo busanzwe bw'igitsina gore nyine mu abakobwa. Tuvuga hejuru y'imyitwarire yabo n'ukuntu batuyeho. Ni ukuvuga ngo bagiye batanga ibibazo byabo, bagiye bavuga nk'uko mwabibonye. Bagiye bavuga ko bazashakwa mbere y'imyaka kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere bagiye bavuga ngo ni ukutamenya, ni ukuvuga ngo ibo bahoze mu rujijo kuva mbere kugeza n'ubu baracari muri rwa rujijo. Ni nayo mpamvu bashakwa mbere y'imyaka, kubera rwa rujijo rwabo bagenderamo. Abahungu bakaza bagashika bakabahenda kubera urujijo, bagahita bashakwa mbere y'imyaka isabwe. Ni nayo mpamvu bagiye batanga bavuga ko kubera urujijo niko rutumye bakomeza gushakwa mbere y'imyaka bakaba mu buzima bubi. Kuvuga ngo kugira ngo habeho impinduka y'aba bakobwa, ni ukuvuga ngo habeho amasensibilisation menshi. Muri ya masensibilisation arabakura muri rwa rujijo. Ikigira kabiri, dufite bakuru bacu na barumuna bacu basa n'abagiye mu bindi bihugu, wenda bafite ubushobozi bwo kumenya kubera yuko bagiye mu bindi bihugu, ibo bafite ubundi bwenge wenda barahuye mu bindi bihugu, bagomba gufasha aba bakobwa bakiri mu rujijo. Ni ukuvuga ngo bibashobokeye abantu batwumva bodufasha bagakora amasensibilisation biciye muri abo bakobwa wenda bakuru bacu bagiye mu bindi bihugu, wenda bafite experience itandukanye n'iy'abari hano boturusha. Ikigira icanyuma ni ukuvuga ngo habaye ikintu cyohuza aba bakobwa, wenda bagasa n'amarushanwa, bagasa n'abakoze amarushanwa. Muri ya marushanwa bahita bava muri rwa rujijo bagatera imbere, bagahinduka, bakareka gushakwa mbere y'imyaka, nyine bagashaka ubuzima bwabo bwiza bw'ejo hazaza. Dukomeje kubishimira hamwe mwese abakomeje kudukurikirana. Uyu munsi tukaba turi mu karere k'Imuhira kuko mubizi mu Minembwe, hanyuma tukaba turi kumwe n'umwarimu muri kubona hano muri kamera zacu. Araza kutubwira amazina ye ndetse atubwire twabanye mu kiganiro uyu munsi twabashije guhugura abana b'abakobwa, nawe akaba ari umwe mu gitsina gore. Uyu munsi nubwo yabashe kubaka ariko aragaragara akiri muto, nawe ashobora kubwira abadukurikiye ku buzima bw'umwana w'umukobwa hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Kuva kera abantu benshi bari bamenyereye ko umwana w'umukobwa cyangwa se umugore atagira ijambo mu bwoko bw'abanyamurenge mu muco wacu, ariko uko isi igenda ihinduka abantu bagiye basanga hari uburenganzira abakobwa ndetse n'abagore babashe kwimwa. Uyu munsi rero akaba ari cyo twashatse kuganira n'abakobwa. Mwarimu, tuguhaye ikaze kuri radiyo na televiziyo Umurage ndetse na Umoja Wetu TV ubasha kutubwira ku buzima bw'umwana w'umukobwa hambere ndetse n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa kuri none ahisigeze. Sawa, murakoze cyane. Ku mazina mbere nitwa Mutimuke Gentil Bagigi. Ndi umwarimu hano nyine kuri ino institut secondaire ya Irundu. Hariho institut Irundu hakaba na école primaire, je nkora kuri école primaire. Twakoze sensibilisation kuri no institut Irundu abana b'abakobwa tubasensibiliza, tubabaza ubuzima bwabo busanzwe bw'igitsina gore nyine mu abakobwa. Tuvuga hejuru y'imyitwarire yabo n'ukuntu batuyeho. Ni ukuvuga ngo bagiye batanga ibibazo byabo, bagiye bavuga nk'uko mwabibonye. Bagiye bavuga ko bazashakwa mbere y'imyaka kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere bagiye bavuga ngo ni ukutamenya, ni ukuvuga ngo ibo bahoze mu rujijo kuva mbere kugeza n'ubu baracari muri rwa rujijo. Ni nayo mpamvu bashakwa mbere y'imyaka.
kubera rwa rujijo rwabo bagenderamo, abahungu bakaza bagashika bakabahenda, kubera urujijo bagahita bashakwa mbere y'imyaka isabwe. Ni nayo mpamvu bagiye batanga bavuga ko kubera urujijo niko rutumye bakomeza gushakwa mbere y'imyaka, bakaba mu buzima bubi. hanyuma ibyo uvuye kuvuga ko abana b'abakobwa bagaragaje ko bahangurwaga cyane cyane na basaza babo ndetse n'umuco wa kinyamurenge. Urabona hambere abantu benshi bari bazi ko bari inka, cyane cyane umwana w'umukobwa yavutse kugira ngo azane inka, akobwe, bamuzanire inka mu rugo. Noneho yamenya ko runaka waje kubaza umukobwa wiwe afite inka, nicyo cyane cyane ababyeyi bagenderagaho, akishimira ko umukobwa we aje muri rwa rugo. Ariko urebye kuri none inka zarashize, ndetse n'ababa bashakwa ntazo bari mu gukobwa. Ariko uyu munsi ufite inararibonye kuko wabaye umukobwa wo hambere, n'uyu munsi ukaba uri umugore. Ariko kandi niki wabwiye barumuna bawe uyu munsi kugira ngo babashe kurinda ubwari bwabo, babanze bige ndetse bategereze imyaka yo gushakwa ibanzigire? Niki mwabashashibirize uyu munsi? Sawa, murakoze kuri icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo twabasansibilije kugira ngo babanze bareke gushakwa mbere y'imyaka, kuko iyo bashatswe mbere y'imyaka bahita baba mu buzima bubi. Tubabwira ko kuba bashatswe mbere y'imyaka baba mu buzima bubi, tubabwira ngo bareke babanze bakomeze ishuri, bakurikira ishuri, bazoshakwe beneje imyaka. Imyaka tuvuga ni imyaka 18 cyangwa se imyaka 21, kugira ngo bazobone kubaka bafite ubushobozi, bafite n'ubuzima bwiza, baraprepaye avenir yabo, kugira ngo bazobe mu buzima butandukanye n'ubwo bwabo bo mu rujijo bo hambere. Ubu ngubu baracafite urujijo, niyo mpamvu tuba tubasensibilize kugira ngo bakomeze ishuri, bashake ubuzima bwiza, ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Hanyuma urebye nk'amasensibilisation yabaye uyu munsi, murabona hari icyo bishobora gutanga ku mwana w'umukobwa? Nubwo twageze ku kigo cy'Irundu gusa, wenda tutageze muri Minembwe rusange, turacyakomeza. Murabona hari icyo abana b'abakobwa bashobora kuzakiraho? Murakoze kuri icyo kibazo. Kubera ukuntu twakoze sensibilisation n'ukuntu twabumvise, ni ukuvuga ngo hagiye habaho sensibilisation zinshi, inshuro zirenga 3 cyangwa zinshi nyine zirenga izo. Ni ukuvuga ngo bo kumva bakava muri urwo rujijo, bakiga, bakazogera ku buzima bwiza. Ariko ni ukuvuga ngo kubera rwa rujijo niyo mpamvu bakibamwo, bakaba distrete, bigatuma bashakwa, kubera yuko batahawe amasensibilisation ngo bicare amahugurwa ahita bakura muri urwo rujijo. Niyo mpamvu nyine bakiheze muri urwo rujijo. Nibamara kubasensibilize, uko guhuga n'uko gushakwa mbere y'imyaka, bazohita bava muri urwo rujijo, bagira aho bava, batera imbere. Yego, hanyuma umutima ukeye, uri umumama nubwo utari mukuru cyane, ariko ufite icyo umaze kubona. Iyo umwana w'umukobwa ashatswe akiri mutoya, aba yataye ishuri, ubona ari izihe mbogamizi zikunze cyangwa se ni izihe ngaruka zimushikira? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'umukobwa yashatswe mbere y'imyaka ni nyinshi, ariko icambere arashika akabaho mu buzima bubi. Wenda yashatswe mbere y'imyaka n'umugabo we amushatse afite imyaka mikeya. Ni nayo mpamvu kera uko nguko haba habayeho imbogamizi imwe. Ikigira kabiri ni ukuvuga ngo iyo ashatswe mbere ya myaka, ntaba afite ubwenge bwotuma atekereza ejo hiwe hazoza. Aba afite imyaka mikeya, aba ari mugufi mu bitekerezo, nta mpamvu yo gutekereza ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Yego, rero tugana ku musozo, ndifuza kuko wavuga ikintu kimwe, 2, 3 cyangwa se 5 iyo uzubona bishobora gufasha kano karere mu buryo bwo gukura abana b'abakobwa muri ubwo buzima babayemo. Ubonaho uko iki k'umuntu w'umumama waciye muri ubwo buzima cyangwa se ubabajwe n'icyo kibazo? Sawa, murakoze kuri icyo kibazo gisa naho ari cyo gusoza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo habeho impinduka y'aba bakobwa, ni ukuvuga ngo habeho amasensibilisation menshi. Muri ya masensibilisation arabakura muri rwa rujiji. Ikigira kabiri, dufite bakuru bacu na barumuna bacu basa n'abagiye mu bindi bihugu, wenda bafite ubushobozi bwo kumenya, kubera yuko bagiye mu bindi bihugu, ibo bafite ubundi bwenge wenda barahuye mu bindi bihugu, bagomba gufasha aba bakobwa bakiri mu rujijo.
ni ukuvuga ngo bibashobokeye abantu batwumva bodufasha bagakora amasensibilisation biciye muri abo bakobwa wenda bakuru bacu bagiye mu bindi bihugu wenda bafite experience itandukanye n'iy'abari hano boturusha. Ikigira icanyuma ni ukuvuga ngo habaye ikintu cyohuza aba bakobwa wenda bagasa n'amarushanwa, bagasa n'abakoze amarushanwa, muri ya marushanwa bahita bava muri rwa rujijo bagatera imbere, bagahinduka, bakareka gushakwa mbere y'imyaka, nyine bagashaka ubuzima bwabo bwiza bw'ejo hazaza. Yego, murakoze cyane Mutimukeye Gentille, tukwifuriza ko wafata iya mbere mu gufasha barumuna banyu ntibakomeze ngo babe muri ubu buzima kuko ntabwo ari bwiza. Abantu bakomeza kuba mu buzima bwiza ariko iyo butabaye bwiza ntacyo bamaze. Rero twifuje weekend nziza n'akazi keza, ubundi unitwarikaze y'umukobwa. Reka dushimira abakwibarutse. Murakoze cyane. Yego, murakoze namwe.